Uzi ukuntu byagenze? Narababaye. Kandi umpamagaye zisa. Alo sheri, bimeze bite? Yewe mukanya isamo. Sha uvuze sheri uranyibutsa. Bimeze bite? Sheri, bamu sheri wawe. udarakubwiraga twahuriye kuri Facebook. Asha wahora n'iki mwanya wanjuze ibintu byambaye? Byagenze bite? Orondorero. Yambaye hatatu. Mugaye bitwo naramuhamagaye nyine urabizi ko nakubwiye ko ngiye kumureba. Twavuganye pe. Amubwira ni rero. Yewe ngiye guturuka mu Bugoyi. Naho uturuke he? Hajya irazakura. Wabwiye ko atuye mu Mayaga hajya i Brasserie. Ni Nyanza. mu Mayaga. Abandi rero tugiye guhura. Tugere muri ya hoteli hajya imwe. Faranga wari ufite mwa. Amasimba cyangwa ya hoteli mu Bane kubisahandi hirya kwa mwanya wanje wabundi. Wabundi hirya kwa Ruboneza. Aho ngaho. Baba ngo baba Dubai. Wewe muraya bamukire cyane. Aba mu wese. Za stile zigezwa muri iyi minsi. Iyo bite paro yitwa Kanyaga. Kanyaga shawura yizi. Kanyaga umustar wo muri Brazil. Aho ngaho. Umustar wo muri Brazil murakunda kuyamamaza. Nange ndacomoka ndavuga ngiye kureba imu. Nifunze. Nizimwe za Kanye West. Ndavuga ati ngiye kureba imu noneho. Babagize. Ageze. Ariko narababaye mwanya wanje. Yabaye hatatu. Uzi ikintu cyababaje? Twahuriye kuri Facebook. Mbona yapostinze ifoto y'akana. Yabaye. Akana ariko gacanye. Ngiye kumugeraho se sha. Ambaye nyuma kureba iyo foto rero y'akana gatero gacanye. Umva rero bamwanya banje mbabwire rero. Uko byatangiye. Urabizi ko twari dutuye mu cyaro. Ndabizi rwose ko umuhungu wawe Ruboneza. Buretse mubwire. Man, ndi kubabwira nyamara mukanseka. Umugabo mbaseka intore. Ahubwo mwe mutuze muceceke munega amatwi mbabwire uko byangendekeye. Tuzira uko byagenze. Kanze mbatangire ngo. Yari myiza nukuri. Urafata ikisi? Ushaka? Inzoga warazibetse? Hazivuyeho duto. Kubera iki? Ntacyo gusa. Barazimuje kwa muganga. Rero ubwo ni njyewe wabonaga kuri Facebook. Ubwo nyine ni njyewe tu nta kindi kibazo gihari nawe ndi kubona twabona nyine ndi kubona nawe. Nyine uri kubibona tu ko mba nifunzwe nk'abantu bagezweho. Stile zigezweho mba nziriho kwa jetu. Wowe? Jewe. None umusizi. Kabisa. Wambaye nabi nk'uko ubundi uvuka he. Jesus is Lord. Ahubwo wowe genda uzana ibikoresho twikorera umuti kuko inzoga zo mu rugo mba nazisezeye. Aho nturuka ni mu mbyeyi papa wanjye. Sushana? Ulo mo buwari ntori Ọlọ́run. Sheri. Sibyo? Gusa. Ibikoresho ngiye kubizana
umva ahubwo we ntugire ikibazo ibikoresho ngiye kubizana no gushora nabyo ndabizi ntugire ikibazo pe n'uyu nguyu ni we nta kibazo guma wicaye aho nabi iba wicaye ndaje si ibikoresho ndaje uyu muniga koko nahuye nawe kumbona ntakigenda pe ubusa ari hehe aracyakora iki reba namutegereje namubuze n'inzoga nazanze gusa mbigenze gute koko mana yanjye koko ubu nakora iki koko yampaye se mbigenze ne koko ibikoresho uraramenye ibyo ari byo kandi njyewe nishakira kwikorera ibintu pe sinkubeshye nazabizana turashwana mbana n'ibiraya hano ubwo se arabimenya ntabyamenya buriya byiza sheri yego shushu ibikoresho bizanye ibikoresho nabizanye kanebe mbwiye nyine ngo nzane ibikoresho ngo ndashona n'ibiki byose kandi mbese si ushona iyi ndashona cyane pe mbese ugiye kudoda inkweto si ugushona urudodo naruzanye nuko kandi bashonesha Tumiwe! nyina ni ibikoresho byo gushona Tumiwe ni ko waguze. Seka niba bizambaye aho kugira ngo umuntu afate no karaga wa mama Baya ni babi niyo mikino bakina. Ntabwo wari ubazi nawe ajya uvuka.